njalo izinto sokuyinikwa abantu emhlabeni. Bahlala njalo bekubuza ukuthi usina kanjani ngebheshu lami. Kodwa ngicela ukusho ukuthi uverse number 27 kuJohn 14 uthi uJesu lokhu kuphe engipha khona kwalokhu ukuthula akunjengokupha kwezwe. Umuntu mayiphila into yakhe funa njalo lokho ekukhumbuzile. Phathe kahle njalo into yami. Ubona usuhamba uyiqhenya nje wayinikwa yimi lento. Ukupha kwami akunjengokupha kwezwe. Inhliziyo yenu ingakhathazeki, ingesabi. Asikufune lokhu ukuthula bazalwane sisesemzimbeni. Laze lamnandi iphasika la uhlezi khona wedwa. Uzozibuza ukuthi ngakwamukela yini lokhu ukuthula. Kuyahlala yini enhlizweni yami ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke, okunamandla okusindisa umzimba nomphefumulo, uze ungabi nacala. Uyabona ukuthi uma ulahlekelwe ukuthula endleleni yokukholwa, ulokhu uhlohloloza abantu ubakhumbuza ngezinto abenzela zona. Umphefumulo omhlakuhlangatshezwa inkosi. Ngeke usho njengoba uPhawulesho ethi ukuze umphefumulo wami ungabi nacala ngosuku lwenkosi. Kumnandi lokhu ukuthula ngoba kuwukuthula kukaNkulunkulu okwedlula ukuqonda konke. Uma umuntu evala umlomo kusuka ngasho ukuthi uthule bazalwane. Indaba isukile ngaphakathi esifubeni. Uma laba baqophayo sebefinyelela ezingeni la bekwazi ukuqopha lento engaphakathi komuntu, hayi bayobe sebe-advanced ngendlela eyisimanga. Ngoba umuntu uyawuvala umlomo kodwa esongela la enhlizweni. Umuntu uyawuvala umlomo kodwa ebhinqa la enhlizweni. Umuntu uyawuvala umlomo ethi ngiyoze ngimthole, esho umlomo uvaliwe. uJesu ukuthi asifake ukuthula kuleyo ndawo. Lokhu ukuthula kwakhe kudlula ukuqonda konke. Kunamandla okulondoloza umzimba nomphefumulo nomoya. Uzungabi nacala ekubuyeni kwenkosi yethu uJesu Kristu esiyilindele masinyane. Kwaba nobuhlobo, kwaphela ubutha phakathi kukaHerode, kukaPilato noHerode. Baphela ubutha. Sekumantambama ngalolu lwehlanu esikhumbula ngalo leyo ndaba. Na unganquma ukuthi lingakashoni. Baphela ubutha obuphakathi kwami nosibanibani. Baphela. Niyazi ukuthi njengoba bekuyobuthana nje kogudi abantu bejabula, kukhona abangabhekani, kukhona abaphathelene imphako, ojeqe ney'nkukhu, ukuthi ngomhlephulela nje umlenze wenkukhu siyomngcwaba masibuya ku-Good Friday. Waze wamuhle lo gudi walonyaka ka-2020. Akho umuntu ozodlisa omunye ngomphako. Waze wamuhle ugudi kuthi angithi haleluya. Ngoba lo gudi ufuna ubungcwele. Lo gudi ukubuza wena ozohamba indlela noJesu ukuthi are you ready? Jesus is coming back very soon. Be ready in Jesus' name. Amen.